Bafana bakithi nakho laphana i-T_L_B beyifuna i-America phansi naphezulu bafana bakithi. Bafana bakithi Chicago Fire ibeke 52 million, close to 53 million bafana bakithi, in dollars leyo mali iwu-3 million US dollars bafana bakithi. And umfana ngenzeka sayine noma yinini simbone sevuka e-America. Ngampela i-T_L_B ifuneka ngampela lokho kwangampela okuserious le team ayidlalanga ivele yabeka imali yangampela engasukumi phansi. Umfana ngenzeka simbona ngampela evuka e-America. Kulate manje iqhamuka njenge-surprise ke le transfer bafowethu. Even ngisho no-Fresh Score nayo usuyireportile le ndaba impela bafana bakithi. Hhayi akudlalwa bafana bakithi, i-T_L_B engathi iyahamba impela mabhakaniya, engathi izogcina ingayidlalanga kwa-final lena ngo-December 6 bafana bakithi, ngoba ey'hlongozayo zithi vele umfana useyile e-America kahle kahle kumanje. Engathi kuyoxoxwa-ke makuvunyelwana uzogcina esayinile umfana, mangavunyelwana uzogibela indiza ebuyayo ngoba vele ziyashesha le-America eziza ngapha, indiza iphuma hour ne-hour. Bafowethu-ke i-T_L_B ngenzeka siyibone ivuka e-America kwi-Chicago Fire ibeka imali enganqabeki ngampela kwibhakaniya, iconsisa amathe kakhulu. Ngine-sure ukuthi nale bhakabhaka lizobe liwinile la, and futhi phekwa lo 53 million obekwe etafuleni. Ibhakabhaka makuthiwa i-Chicago Fire siyamdayisa umfana Mbokazi, izophinde futhi ibe nephesenti elithile ngenxa yokuthi iyona emdevelopile since aqhamuka kwi-reserve team ye-Pirates, iyona official development yakhe leyo bafowethu. So kufana nokuthi i-Pirates iyi-parent team kuMbokazi bafana bakithi. Hhayi umfana ngenzeka impela-ke khona engathi kuhlongozwa u-4 years to 5 years azosayina khona lapha kwi-Chicago Fire. Uyotheya kwi-AFCON ngampela uyobe sewumdlali waphesheya uMbokazi bafowethu. Zibuhlungu kodwa zimnandi at the same time bafowethu, ngoba nathi siyamthanda uMbokazi, siyafisa ukuthi umfana wethu ahlale isizini yonke. Kodwa-ke umfana is too good bafowethu, is too good. Ngeke sikubalekele lokho, ne-opportunity inkulu kakhulu and nemali abam-ofarisha yona ukuthi uzoyihola inkulu kakhulu bafana bakithi. IseMelika laphana kudlalwa kugijinywa ngamadola umshobo.